te fia toi whaatalo whātu le nei tai au, mā lole soi fua manuia alo maia, Talafola Radio Samoa, i le amtangola nei fo i vai aso. O loo matua i langolangoina le Komiti Pasifika, le toi au mai o isi tangata Pasifika whai ngā luenga wha avai taimi, ato ai la, ma la lātu tālo sanga, ia le lei ato atoa mea whai ngā luenga i wha o ngā ina i lātou nei, mo le saunga le mū. Ua saunoa Caroline Mariko le Komiti Pasifika, po le si ufafonga mo tangata whai ngā luenga mai le Pasifika i Aotearoa, o le tatongi nato le living wage, luas fulua tā la se fulu sene i le itu la, ma le toe tatalo le awa noe au mai ai le isi lua afe tangata whai ngā luenga wha avai taimi. O se tala fia tele, ona o le afe sosoani lea i le atina e ino a inga mātunu o lo whaatali mai, ai mai se lawa i le taimi le nei o le te leo le afianga o tupe maua mai tu risi al Pasifika. Ai i lea tala fia o tala sanga mareko e tatau i pūlengo whale whai ngā luenga o lo au mai a tangata whai ngā luenga, ona mauti noa o le leima mawhana whana whale no fuai ato ai, ma le mauti noa e malama lama feso o ta inga, e ala le whaali li wina o whaamtalanga tau le soi fo malo loina, ma le saunga le mū. Whaamaunia mai ei fo e le sui i tala le tio New Zealand lo tutu malo sil Komiti Pasifika e whaau fiatu lea whaupoponga i le suinga o sau nei. E se mai fale ma le malama lama o ngangana, e le mana o Komiti Pasifika e tutongina e tangata whai ngā luenga tau mo le whaonga ino PPE, po o mea whai ngā luenga mo le puipuinga o tangata whai ngā luenga. I le mata upu lava le nei, wa fesilingia le uni, pe ai se ai le tutongi ai le luas fulua ta la se fulu sene i le itu la, tangata locals lea e fia whai ngā luenga, i ngā luenga whai whatoanga. Tali tonu le First Union, ana wha apeo le tutongi lea i le itu la, se mamanu, o le a telin tangata ni usila, o le a nga i e whaia ngā luenga i peo le piki, le au mai ei tangata Pasifika i wha whai ngā luenga ai. Ma a tonu foi, o le afe sosoani lea i le uti o tangata whai ngā luenga whai whatoanga i le taimi nei. O se manatu na fua mai se so inga na whaia le nei uni, ma e fōlinga mai, o lo o ave fo ila lātou wha amua, i le toe whaalu lavo le tupe maua i tutono le tamau a ingo New Zealand, na i lo le whaalu atu isi atunu. I tala fo ila News Hub, o lo o matua i te ena i lea uni, e au ngata tātangata kiwi e o e piki. O le whaalinga mel malo i la sorei le tāluai, lua afe tangata whai ngā luenga wha avai taimi au mai le tausanga fau, e ui i tapo whi malanga inga wha avau malo, totongi e le luas fulu lua tā la se fulu sene i le itu la, totongi le tusama le tolus fulu itu la whai ngā luenga, a o wha anofo e sea i lato nei a to ai, ma le tatau i le pūlenga o le kampani o le a au mai a tangata whai ngā luenga, o na totongi na umatau o le a wha anofo e sea ai. A o whaau au so e ngā leo i le maliu o se tina whai pisinisi. O lo masalomia ma so e ina e iei se tasi na ia whaau o le maliu ia Elizabeth Yingzong 5 tausanga le matua. O le ua maliu na muli va ai le awa uli le aso wharaile, mana amata sa ilia mai le aso to na ina ua misia mai lo na whale i Sunny Hills, tu sama reporti ala ofisa leo i manukau. Moli maua se tina whai pisinisi longa, ma tele wheuta na ingo pisinisi mai saina atoa mausu ngā whono e ngā lue ai. Tala le Herald o le tino maliwa zong na maua lea i tutono o le taavale i se tasi no fuanga i le mamau mai lo na whale 2 miliona i Sunny Hills lava. Tal sanga mai maleo i nise sila fien whaamtalanga le maliwa zong e whesota i atu. Se inga cases o le COVID whaamaoni e tono le atunuu e 5 cases whaamaoni e whai ungal vaiaso, ma o nei cases uma e mai fafo ma o lo whaanofo i sea. Mai lea to o 5, to o whaana whailo mai le aso to o nai, le alfia i mastangata to o tasi le Aukirikiti Pakistan, sa wa ia nafia na o to o tasi, ma o iele na malanga mai Jordan, ui mai ai Dubai, mantau nu mai le aso tofi o le vaiaso tāluai. Tala fia, le isa community case. I te tonu lava le whai ungal vaiasa reportia mai fo ile mau o tino maliu se tamai te tono se ta avale le pōle asa to nai. Tala News Hub o le ua maliu na whaau o iei se tasi whao ngai nai se la au malosi i Waby Station Road, lata i Wellsford. Sa wai martal sanga leo i se pepa tustosia o lo fia mau en whamtalanga, tu samale Range Rover lanu liuli sa iei se vaengo Rodney i na yaso i le ima mau atu. Number plate KK o. E leo tele so amtalanga mai leo ai i reporti e tusa moli mau ai ngā lata nei lea pō e le i pāle whana sa whaalongoina tu ufesilia se tasi o whea o iei lau tupe. Whaate iai marto a telo i lato e no fuia lea vai ngai mātua o kilani i le mea watupu. Tala muli o tai ao to o lua tangata whai ngā luenga St. John,
Ma isi tangata to o lua na whaamanu o lia ina ua soa i se tasi ta avale le ambulance ana nafi i te kuiti. Tupu le nei whaalavlave o whaanatinati atu le mauta ngase Waikato, se ngase ti ngā ina, tu salo le awharitolu le awauli. Reportia mai aile matua i whaale ngā ina o le ambulance, ma i reportia le ilonga ona so longa manuia le ngase ti ngā ina, le ana whaanatinati atu le ambulance ana nafi. Na vave ona toi fesoso ani ane isi tangata whai ngā luenga le St. John, e whaau wina le malanga i le whale mai i Waikato. Tala nao tae au manuia tele le amatango le nei vai aso.